سلام تخطاتلتنا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لو مون كم وترو أقدس زيناتاتن حبريتان نعهم زبقعو بفلطم كنسعودو لو من زل الناس بلنا يم تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا سام موداتا مسانا كتصونحو نعدمكم مجمريا بتي عودو كوينا زلوس كان يجمر what's going on. Emmanuel Macron made a roughly 14-minute speech from the Elysee Palace in Paris, which signalled a change in attitude towards defence, not just in France, but Macron calling for the same across Europe. He wants Europe to unite to get behind Ukraine in its existential fight against Russia's invasion. Emmanuel Macron unveiled a plan. Emmanuel Macron, President فرنسا دما كم أب كم ميديا قريبو هذا أسرت بعد ده زخون زربات زاريبو بقداينا يوكرين كلا كابس بلو دما رشا حدا جنيا هاجريو أب حدا جايو رشا كداخم خلالو رشا تدي تداخي من سكيورتينا أوروبا حدا جاي بمبالي زربالو درو أب هاجرو تقبلنا زي بالبوليتيكيا كم دليت كزاربي خل خوني جن البوليس نايتهاجر عبس الواقع جبر ويل يفتنوا خوني وين السون مهنياتو زخسرو سلا زي بلو كابسلتا مرادو سلا دي ترف حفش عجن again إيروبا أب ناي وور مونغرين وي وناي كويناتن ورا كويناتن عندرا مريج أم كمزلو أكن ناي دبلوماسن ناي سلامن ناي حدقتن ناي غرتان منجد زفتنو ستيل أب ناي كويناتن ناي متفنانن مريج عنا خيسهم كمزلو ينا نرزلنا تعلامة دما نتسوريا بزوانزي تايكو قبر سلو زدالي زلو يم بتن يلوم وتهدراو عقبناتهم أم هنا سكو قواي فتنو سلو زلو يم أزي وتهدراو عقبناتهم نكهانسو انتايك قبر لهم مجمريا وقع كم زدلي وقع إيروبا سيفت كم زي بالله كل نقرنا كوينات نقاري كارملو إزغا تي العما نتي كوينات كتقبرو تحرقين كا مجمريا نتي وتهدراو عقبها تهانسو تحرقين كا مجمريا تايك قبري زلك كوينات كم زلو ويونو كوينات عبسقات كم زلو كنقرا لك دن نتي ناي وق تدلي زلخا وتهدراو عقمدك من هنا زماك حق زكا يخلي. Europe faces an important stress test amid a sea of questions. What if the US opts out of NATO, the North Atlantic Treaty Organization? What if the Trump administration pulls out US troops? Where does Europe stand when it is alone? And how does it compare to the US militarily? Let's start with the basics. In terms of population, Europe's 742 million citizens significantly outnumber America. نجي أوروبا استفل عليه سيناريوس كيف فتنو خمس خلو حدا أمريكا تقلال أنت قري فاتهم تايك خون خلو زبل نت ميديا ونبزع بيزي غير وزلي أمريكا قري فاتهم كان من قدي كدلي أنت عرفتينا كابني تكوتس أنت عريلا أنت تايك جبار خل نزبل بس حزب طريقايم شو حتى 240 مليون سخون حزب الله أوروبا سلازي أقول حزب سالويو أدرجع عدس فناي لعدس فناي حزب أمريكا سخون الله سلازي سراويتنا كهنس أماي تتسجمن بتحزبنا تريخا كن again تعينت حزبيخا بزح أرجيتن للعدمن زلوا كونتيننتون نزارب زلنا بحفش عقد تحزبس أماي تسعنن تدليتن تتبقسون بزلا على منفس تغييرهم مالتي حدا تثبت رأي بينه قد أخلا يكون 340 million. But Europe's combined economy is similar to that of the US. While its defense كم نريد لنا أب كتبا هنمسخ لنا جن كتبا عقد داسيو ناي بمولو إيروبا زبهال كتبا أسران شمنتنا بخلت تريليون كون كلنا أمريكا ثلاثة تريليون إذا خون زلوا سلزي ولا بمولو تيروبا تأكبوا كتباناتو كند أمريكا يكونن كسا كند إيروبا تداخي مخم زلوا بزي خاطري تغلا أبدي ودر تريفهم كم زلوا. While its defense spending is merely a fraction of America's. The US is the world's largest military spender, with an expenditure of about $968 billion last year. Meanwhile, European NATO members collectively spent $457 billion on أجي أبتو تهدراوي باجت كنريا خلنا جن أمريكا لعلت فناتهم وضعي كم زلوا هنا نرزلنا لذي باجت كم زلوا تهدراوي كايدنا أمريكا كما بحد تريليون زبز باجت كم زلوا نيروبا جن كل النهارات كله تدميروا 450 شوات بليون ترايك خون كم زغل إذن تاي زريكا أبتي عقد السنة بتاعت أوروبا جينا كم زلوا إذا كمان تسقال اللي يزقط رتات كتر خلها أوروبا بتنتن زبالة هجراتين أب حدا علامة بحدا من قد خلاص زغلة هجرات يكون بس قال يوم وجز دلو قال يوم زي دلو قال يوم نتيبة أوروبا خدز دلو قال يوم أنت عريم سلزي أمريكا حدا هجريو ولا كوا حجوز جوز كله أنت غالة ديمقراطية تغنى
بحفشا ግን ሓደ ሃገር እዩ ሓደ ፖሊሲ ገይሩ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ብንታራ ብኤሮጳ I don't know ክንደይ ሃገራት ኣለዋ ነፍሲ ወከፈን ድማ ናይ ኩላተን ረብሓ ሓደ እዩ ማለት ኣይኮነን እዚ again እቲ ፖለቲካ ዘሎ ቢሮክራሲ ዘሎ ኩላ ብግምት ኢኻ ናይ ኤሮጳ ዋላ እኳ ብቁፅሪ ተረኣኻዮ ከቢድ እዩ ናብ ሓደ ዓብይ ወሳኒ ዝኾነ ስጉምቲ defense. So, unsurprisingly, Europe wants to pick up the tab. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. This is Ursula von der Leyen, the President of the European Commission. ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኡርሱላ ቫን ደር ላየን ሓደ ናይ ሪኣርም ዩሮፕ ብዝብል ካምፔይን ናይ ኤሮጳ ከመይ ጌርካ ወታደራዊ ዓቕምናታት ሒላ ብዝብል ስጉምቲ ወሲዳ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ክሳብ 800 ቢልዮን ዩሮ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ክወፅእ ዝኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዲፈንስ ናይ ኤሮጳ ንምክልኻል ናይ ኤሮጳ ክተውፅእ ምዃና ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ባጀት ሓንፂፆም ከም ዘለዉ ናብ ሶሻል ሚድያ እውን ብብዝሒ ይዘውር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና የስ ቁፅርታት ከክንድገለ ከምጥቁም ምርቋሕ ንቡር እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኮምፔቲቲቭነስ ናይ ኤሮጳ ንምግባር እውን ከምኡ 800 ቢልዮን ዲገላ ኢሎም ነይሮም ስለዚ ዓበይቲ ቁፅርታት ፅሒፍካ ብወረቓቕቲ ምዝርጋሕ ንቡር እዩ ነዚ ዝጠቐስካዮ ቁፅርታት ኣብ ግብሪ ንከተውዕሎ ግን ከቢድ ምዃኑ everybody knows. Commission. She has set out a vague proposal to ramp up military spending by as much as 800 billion euros, or some $843 billion. It sounds grand, but this amount will be spread over 4 years. And it's only possible if every European Union member pitches in. So at this point, this treasure chest is mostly a fantasy, and Europe has other urgent problems. First, that of troops. Since the end of the Second World War, US forces have been stationed in and deployed to Europe. Today, it stands at nearly 84,000. But in total, America has a whopping 1.3 million active personnel. This is roughly equivalent to all European countries combined. እጅንታዩ እቲ ኤሮጳ በአፍካ እትብሎ ተሓልሞ ትዛረቦ ካላርሲ ኣብ ተግባር ከተተግብሮ ግን ነፍሲ ዝኸኣለ ብድሆታት ዘለዎ ኩነታት እዩ ስለዚ ኤሮጳ ነዚ ዝብልዎ ዘለው ከተግብርዎ ኣመና ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእልን ምክንያቱ ኤሮጳ ነፍሱ ዝኸኣለ ቁጠባዊ ሽግር ኣጋጢሙ ኣብ ዘሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ ክረክብ ኣይክእልን እቲ ዝዓበየ ገንዘብ ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ንክገብርዎ እሞ ከዓ ብሕጂ ፀላእቲ ፈጢሮም ፀላእቲ ምስ ራሽያ ንምውጋእ እንድሕር ኮይኑ ባይ ዘ ወይ ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ኣብ ኤክስ መስለኩም ኣብ ገለ ተዛሪቡ ኣብ ኤክስ ኣውፅዮማ ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ 500 ዓመት ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ 500 ዓመት እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ኩናት ዝበሃል ዓለምና ዝረኣየቶ ወይ ኤሮጳ ያበጊሳቶ ወይ ብናይ ኤሮጳ ተሓሳስባ ዝመፀ ኢሉ ስለዚ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ ዓለምና ዝተረኣየ ኣብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ኣብ ካልእ ዓለም ዝተረኣየ ኩሉ ምስ ኤሮጳ ዝተሓሓዝ ሽግር ከም ዘሎ ስለዚ ናይ ሽግር ቦታ ናይ ሕማቅ ተንኮል ቦታ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኤሮጳ እዩ ብምባል ገሊፅዎ maybe ሓቅነት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ስክራምብል ኦፍ ኣፍሪካ ተባሂሉ ግፍዕን ምዝመዛን ጭቆናን ጊላነትን ናይ ኣፍሪካ ብትክክል ካብ ኤሮጳ ከም ዝተበገሰ ኢና ንፈልጥ ስለዚ እቲ ናይ ኤሮጳ ቦታ ንክፍኣትን ንሕማቅን ቁፅሪ ሓደ ቦታ ከም ምዃኑ ማንም ዝስሕቶ ኣይመስለንን እዚ ኮይኑ ከሎ ግን እቲ ኩነታት ናብ ነፍሶም ይመፅእ ከም ዘሎ ይፈልጥሎ ሕጂ ቀደም እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ካልእ ዓለም ኬትካ ንካልእ ዓለም ምርባሽ ንካልእ ዓለም ምፍርራህ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ነፍሶም መፅኡ ኣሎ እቲ ኩነታት ኣብ ነፍስኻ ምስ መፀ ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ብኸመይ ትኸይድ ክረአ እዩ ኤሮጳ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ኣብ ካልእ ዓለም ጥራይ ዘጋጥም እሞ ኤሮጳ ድማ ከም ሸምገልትን ከም ረድኤት ወሃብትን ሓገዝትን ጥራይ ዝልመኑ እዮም ኮይኖም ነይሮም ታንክስ ጋድ እዛ ተሓሳስባ ዝምቕያሩ ምክንያቱ እቲ ዝኸፍአ ኩናት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣቶም እዩ ዘጋጥም ሕጂ እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ኩናት እቲ ዝኸፍአ ኩናት ምዃኑ እዩ ሶ ሕጂ እውን ናብ ዝኸፍአ ኩናት ንክኸዱ ዝጉስጉሱ ዘለዎ ኤሮጳ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዳ ኣሜሪካ ናብቲ ንሶም ዝኸድዎ ዘለዉ ክትሕወሶም ትደልየላን ምሳቶም ኮይና ክትከይድ ምርጫ የብላን ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ዝደልይዎን እቲ ክኾኑ ዝኽእልን ሓደ ስለ ዘይኮነ ተስፋ ትገብር እንተወሓደ እቲ ኩነታት በቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ንሽተይ ንስማዮ ሽዑ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ክምለስ which stand at 1.47 million. So if the US decides to pull out its troops from Europe would need at least 300,000 more troops for self-defense to compensate for the absence and generate credible deterrence. But simply raising the troops is not enough.
This brings us to the second problem. Europe heavily relies on Washington for its defense needs. This over-dependence for decades has left Europe weak. To deter a hypothetical attack from Russia, apart from additional troops, Europe would need 1,400 tanks, 2,000 بحفشة أوروبا بأفكا كتبلو تخل نقرات بزعيو بتكبارقن أمنا أبا أمريكا سسقع بوليس سلزلوم نفسهم نكهانسو كبيري كهو نابنت بوتادروا عغمي سب 300 شح سراويت كان لي هاي خلي نزخون يخون كمت أزخل نفسان مكلغات سب 300 شح سراويت بمقتال شحن 400 تانك تازخون كلتا شح infantry fighting vehicles and شوعات 100 artillery shells ويكا نتا ارتيلر كاونز خل مدافع مالتي سلازي ججف زغونه وتهدراو عقم خمزه ليكا زدما اوروبا ولا وند ليتلوا بحصير غزي كتغبر تخل نغير ايكون غزي يوسد يزي نغرات ازي غزي نختوسد هايبوثيتيكالي خاصه بتيوريم زحتو زلو اوروبا نزك تحنص كلا امريكا راشيا سقيلا يكون بزل راشيا is also doing another level سلازي ناي بحكي اوروبا ناب سلام تمليسوم جن وتدروا عامهم كهانس اللومبر أبكم زين بوت رخلوا وتدروا عام هنيسهم كعوات يوم الكاز حسب infantry fighting vehicles and 700 artillery pieces. But this is more than the current combat power of French, German, Italian and British forces combined. This is according to a study by the Bruegel think tank and the Kiel Institute. While this is a hypothetical scenario, here is the reality check. The US has 11 active aircraft carriers, while Europe has 7. The US has more than 4,000 aircraft and 2,000 helicopters, while European are. So, كاب زيرو جنا يكونون زبقسو زلو they still have something, you know. جلس على وميو try fully رسخانا باتو كيدا لك زين عبنت aircraft carriers كال عينت أسوار كترخ لغا زيرو يكونون زلو they still have something عبنت مراخب تشمكس كما زخلا أبزي aircraft carriers بهلا أمريكا أسرت حدا اللي يروب جن شوعات اللي so that's quite a bit جن زين وين بزح زد لي أخاي كوننا وكيناتنا أوروبا بحفشة كم دريد لنا جيتس 14 جيتس كلهم أمريكا أوروبا شحت رايز اللوم كتير كون هليكوبترز كلتا كلهم كل أمريكا 500 اللوم ساتهم so أب كل ستات تياتهم من كم زعلهم دريلنا فايتر جيتس يوروب زلوا مالتيو 4.5 generation fighter jets 5 generation وكابزي هبلومن من حدا F-35 قال ما جزء سلو زلو سلازي شدش دميتي تايفون استبهلا غريبن زبهلا كمو 300 تفل علينا يتن فرنسا عد انجليز فرنسا يوكي طليان جرمن نيذرلاندز سويدن قال ما سلازلو ناي كلنا دمركا زقبر كونتاتنا نرزلنا but again أنت كونتات نزيد مع أمريكا حواويسكا هذا نقدر كتكبر كم تغل نرلنا بحفشاجن ببوليس درجة أوروبا نبكينات كذا كتدعى ولا تخل من قديا كتحنس في تنزلا and fifth generation ونرلنا كاب أمريكا F-35 بحال كم زلوهم بحججن بزوج كهانسو خمسة خلو اندحرتها بقي سو مالتي جن it's not gonna be easy أبحث زي الجزء خد جورة خلا يكونن أوروبا دما كابنا يكونات زخفة ناي قطبة وشجر يقعد مع سلزلو نعونا بقمة كتوت وقت كلا لك نتقطبة خاي بخمي خاتانس أو تدراو ترياتو كيركا كي تخليها of course defense industry اندحري هنيسكا ولا ناس وارت كبرو جنزبون يحجزك كاي حق المزرعة نتي اندستري بعد بخانة اللغينو اندستري انت لك خوينو نعوك سرح فابريكاتات ترنقرات قال ملا نتقطبة يي أقداسيو كاب كالت جزء انت لغاجن ترجم يبلون كسارات راينا تقطبة خونزغل عفشا أوروبا أبي جزء خديوم انتاي كجبريوم انتاي كجات ماميو أنا بزناتي مرداتا نا أمريكا شعيبة مسراشة كنتاتهم تفتيحهم تهزق على لا بريج عدلاتهم سا مسراشة خيدهم صور بوتين حمام عالتينا وإلنا سلامتاي كمو خمس قبرنا دما تفلت إخا أمريكا سلا بقرروا نحزات الناس سلا زلايو سلازي مساحة هنباسا يندلنا مسراشة هنباسا يندلنا مسراشة شركة نتي دواس أنا انتيلهم قل ولا تدرى عامنا كهانسو دهرقينهم سلام نخو قبرية واسعمي تهزق على لا تمن قدي يقوناتهم قتيلهم كقبر واسق باسا خلانا عاقريفهم
ጎጽ ኢሎም ንህዝቦም ንሃገሮም ንኩሉ ስግኣት ንኩሉ ኩነታት ወላው ነዛ ኣፅዋር ዝክሰርሑ እንተኮይንካ ነዳዲ የድልየካ ነዳዲ ብሕሱር ክትረክብ ክትክል ኣለካ ስለዚ ነዳዲ ካብ ኣሜሪካ ብክቡር እናገዛኻ እውን ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናይ ኣፅዋር ክትሃንፃ ይትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና መድረክ ዘለናዮ قليل مدرك هيكونن. No secret that Donald Trump is not a fan of Volodymyr Zelensky, and don't take our word for it. Just check out their meeting last Friday. It was the opposite of cordial. They stopped short of punching each other. But is that dislike strong enough for Trump to plot against Zelensky, to maybe oust him from power? Perhaps yes. Take a look at this new report in the US media. It says Trump officials are speaking to Zelensky's rivals in Ukraine. Basically, the انتهينا نسمع زلنا. This is another very very interesting development دارجا ميديا بزعبو بزح كزارب يري اللغو انتهي زبال زلو دونالد ترامب زيلينسكي اب وايت هاوس اب اوفل اوفيس جيرو من امريكا ديسريسبكت جيرو خيدو زبل إلهم زرعيو وعلك فرم يلو 3-4 تجزئة تالي لهم زلو شلالي لهم مك حلفو ولا يغرتان حتى شلالي لهم كحلفو يدليهم زيلو انتهي دا مستي opposition زبال تقاومو جله نا يوكرين ركبات يكايدهم زلون نزلنسك كوغحفو يحاسبهم زلون زقلت حبريتا ترى حبريتا قاعد يكون اب بوليتيكو زبلناي ليبرال ميديا وتي كم زنبرينا نرزلنا سلازي امريكا رجيم تشينج ابير ترافتينا اب كال هاجرات فتينا كنبل كلنا نورمال غير كايزر انيرو امريكا بقلطف رجيم تشينج وي كليدر تشينج تقبر اب يوكرين كتفتن كا حجي ابريل تايم نرلنا مالتي عالم كميل عم تكاير زلا ناخذ قلصو كساب زشجر كاينا خوينا زلنا مغنياتو كان بكل التورحي امريكان يوكرينن ايدن غوانتن كابيدن غوانتن لعليهم نيرو كساب مودع تنفاس مساخلنا يمزولون يروم بعل بلينكن ابو ورحدي وكل تورحي منيستر وكل حالات ابو ورحني يروب انا مت ስለዚህ ክሳዕ ክንዲዚ ኡፍ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘለንስኪ ሂሮ ዝብልዎ ዝነበሩ ክብንቁረውን መደብ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ነታ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዋ ዘሎ ናይ ሰላም መንገዲ ዝዕንቅፍ መራሒ ኣብ ዩክሬን ይኹን ኣብ ኤሮፓ እውን እንኮላይ ከቢድ ብድሆ ክፅበዮ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና this is unprecedented ብልዎ እዚ ተራእዩ ወይ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ኣካይዳ ኣሜሪካ ኣንጻር ፀላእታ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ንፈልጣ ኢና ምስ መሻርክታ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ግን بحبو يقبر نيرو كم زين لو مبوقع كقبر قنت راي فلتني اوكي what exactly is going on Ukraine كنبي حكي اليوم عبزناي زيلينسكي عملاي واسو زلو زي تري وازلهم قال كابتن opposition انزل بحالو زلو يوم مس تيم ناي دونالد ترامب زراخب زلو Zelensky's rivals in Ukraine. Basically, the Ukrainian opposition parties, Trump's team is talking to them. The goal is to understand their appetite for elections and how they would handle the war. A couple of names have been mentioned in this report. One is Yulia Tymoshenko. She is a former prime minister. She has also run for president twice, in 2014 and then again in 2019. Trump officials are speaking to her. They're also engaging with another party. It's called European Solidarity. That's the name of the party. That's the party of Petro Poroshenko. زم دريم زلنا كلتا بوليتيكانيات اب يوكرين opposition تبعهم زغلاتيوم تعتو دما مالت الواغيروم ني زلنسكي اليوم نزيوم كمصو قالدي كونه مريጫውን ከካይዱ ኾልየ ምርጫ ግበር ኢሎም ጸጥቶ ገብሩ ኾልየ ስለዚ ሸውሃትና ዩክሬን ታይ መስላሎ ንምርጫ አንተ አይነት ድሌታት አሎ ማፍኮርስቶም ካልት ፖለቲከኛታት ንምርጫ ድሌት አለውን ኩሉ ግዜ ዝፍሉት ነገር እዩ ዘለንስኪ ጥራይ ክብሕቶ ተስልጣን ዝደል ፖለቲከኛ የለን አ ፓብሊክ ኮመንድ ሕሪሎም ሽግር ስለተፈጥረሎም ቶም ክብሉ ይኽእሉ ኾንዮም ድሕሪ መጋረጃ ግን ዘለንስኪ ካሊ ወዝደል ኣብ ዩክሬን መልዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ኢዳ ፖለቲካ ናይ ዩክሬን ኢትያ ብዛዕባ ምርጫ ብዛዕባ ካለን ከተዛረብ ጀሚራ ኣላ ተኻ እቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዝነበረ በዓል ኤርትራ ንክንደይ ግዜ ዝፍተን ዝነበረ ብጎቦ ብግልፂ ዳርጋ በሓውሲ ግልፂ ኣብ ዩክሬን ክግበር ንሪኦ He was the president of Ukraine from 2014 to 2019, so he was basically Zelensky's predecessor. The US is now talking to him. And how are these camps reacting? Well, in public, they have opposed holding elections. All of them have closed ranks behind Zelensky in public. But behind the scenes, it's a mini Game of Thrones. Reports say Yulia Tymoshenko is on a poaching mission.
She's trying to make lawmakers defect to her side. And if she succeeds, she could create a new political bloc in parliament, a bloc that could force Zelensky to quit. كم نريد زلنا زياتري وازلهم بفلاي ني دونالد ترامب نتي ناي زلنسكي كونتات كد بده تشالنج خد قبره بزح ابت بايتون اي تاجر تكايد زلايا حنتنا خبر داكم بايتون اي يوكرين يكون كل قطبنا يوكرين بامريكا يفند زخون بعبي اوروبان امريكان سلازي بامريكان اوروبان فند زخون اوروبان امريكان زيد اللي وزخون يكون تبقسق قبرتهم بوليتيكانيات اي كلهم يميرهم عقميه باللومن سلازي ابز حلفه وان يو اس اي يكون كالوت حيلتات امريكا زم حدروا هاجر زخون انصار زلنسكي مقبار مالت كاب سلطان كام برار مالتيو هي وابن الدمارينا هنا تزعبي جنرال بحزب تقبلنا زنبرو بسراويت كبر زنبرو جنرال زلوشني زبال اب اسرع 13 تي كاونتر اوفنسيف مستقبره دحريو وق كنقصلاي نخلينا ወይ ፍርቅ ሚሊዮን ሰራዊት ክትበንላ ክመጽእ ኣሎ ወይ ውግእ ትርጉም የብሉን ብምባል ንዘለንስኪ ቻሌንጅ ከም ዝገበሩ ይንገር ነይሩ ከማ ስለዚህ ተኸውን ድማ ካብታ ስልጣና ወሲዶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር እዮም ገለ ገይሮሞ ስለዚ ንሱ ኢቨን ኣብ ምርጫ እውን እንተኾነ ንዘለንስኪ ክብድሆ ዝኽእል ዝነበረ ዝበሃል እዩ ግን ከም ዝረኣናዮ ንዕዋሊ በቲ ጀነራል ሰሬስኪ ዝበሃል ተኪእዎ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብቲ ኩናት ኣንጻር ዘለንስኪ ጠጠው ንዝብል እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ይኹን እቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣይፍቅድን ነይሩ A bloc that could force Zelensky to quit. Reports also say that some factions are willing to play Trump's game. They're pitching themselves as alternatives, as leaders who would be easier to handle than Zelensky. Of course, these are all unconfirmed reports. For all we know, it's just palace intrigue. So let's keep the speculation aside for the moment. Let's focus on what we know. Has Donald Trump shown interest in ousting Zelensky? The answer is yes. He has called Zelensky an elected dictator. He's also suggested that Zelensky will not be around for long. Listen to this. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal. And if somebody doesn't want to make a deal, I think that person won't be around very long. That person will not be listened to very long because I believe that Russia wants to make a deal. دونالد ترامب كوتا بمتايد فتوى دونالد ترامب أنا دونالد ترامب زي دليل سلز نقرنا أنا نفلتو كم توم أتمان زخون بوليتيكانيات أمريكان أوروبان يكونن دونالد ترامب دليتاتو بقالاتو بتنقرل زبالة قالاتو كبتو ونزي كونها نادقا قمي نقركايو زي من قد سلام سراشا جميرنا يزالنا بزخون يقول من قد كنفت سمينا تديل كبرا مس يوكرين تباهيل زالو كنفت سمينا زالنسكي كنفت سمين دحر دليو مرحبا اتس اوكي اندحر زي كل كوينو جن بوتاك هلو يكون أن زوج دايات زي كحلالخ كالك سمع زغلن كفرم زغلن سب كندلينا يزبل زلو oh my god anyway جازر بابو كنت بحجم سياني دونالد ترامب كل نقراته قلوا صنت هلو ويو معرتي ولا قيد بتغ زخونا كايدا هذا غزي نون تراديشنال ويكا كونفنشنال زي كونه لمود يكون كايدا نزار ربان تلو قلوا صنت كنالو እዚ እዚ ክገብሮ ዝደሊን ክወስዶ ዝደሊን ይነግረካዩ ነጊሩ ይኻድ ማዝገብሮ እዚኣ ድማ ነፍሳ ዝኻለት እያ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዝገፁ ክኸይድ ከሎ ኤውሮጳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዩክሬን ብኸመይ ከነፅዕና ንኽእል ዝብል ዲቤት ብዝለዓለ ደረጃ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና በዚያ ንኸይድ ዝከ increase French defense spending by 20 billion euros over the next 5 years. This, he says, will be a private-public partnership to, he says, avoid any tax increases on French citizens in order to fund that. He says it's essential that Europe unites to secure future peace, future security. He said Russia is now the enemy and cannot be trusted. He cited Vladimir Putin specifically on this issue. He cited the fact that Russia has So كم نريد لنا تعطو نراشا كم حنت عبت على وسيتكا نملو أوروبا حدقا كتوردلو تقل حجر جيركا وسيتكا بوتحضروا مخان مهنات يكسب 10 بليون ب10 بليون كوسق تباجت نايتي وتحضروا أكايدا ناي فرنسا بجمع 4 عامات زدما تاكس كن وسخاي كنا نبلالو مهنات تاكس حزبي سلازك أمو public and private partnership تباهيلو كم توي ويز بالك على تتكيم كان مش كعيمبر كفلي بوتا كفنقلو زقولو نجار يبلومن سو كم نريوز لنا كلهم هجرات أوروبا مهزبهم كأمنو زقبرو زلوك أرسينا نرزلنا الزخاء وتحضروا عونهم هنات أنتي I think أب Wall Street Journal اللي قالوا بوتي أنيرا أوروبا نتويل فير ستيت ناتهم قتيلهم وتحضروا وور فير ستيت ناتهم كأبيو يحزمهم زلوز قالت حبريتا وتنير لذي زخلو أبي أوروبا أحسن بري حكمنا دو ناي سوشيال دو ناي قالوا دو زغلو كموت مخان فلوتيو خلو زو اليوم وتحضروا حيلناتهم كهانتيوم
ዌልፌር ስቴት ካበይ መጽ ነይሩ እንተልካ ወታደራዊ ባጀት ስለዘይ ነበሮም ነቲ ባጀት ናይ ወታደራዊ ኣብቲ ዌልፌር ተቀምሉ ነይሮም ለዚ ንዑቀት ኢሎም ሕጂ ኣብቲ ወታደራዊ ናቶም ክምለሱ ምዃኖም ከም ካልኦት ሃገራት ዌልፌር ስቴት ንኸይገብራ ዝኽልክለን ተነበረ እኹል ባጀት ስለዘይብለን ምክንያቱ 4% 5% 6% ናይ ጂዲፒ ናትካ ኣብ ምክልኻል ተጥፍ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ውትድርና ተጥፍ ተኮይንካ ተወሳኺ ገንዘብ ክረክብ ኣይክእልኒ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ኩሉ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝግበር ነገራት ንክገብር ስለዚ ኤውሮጳ ንባዕሎም ከም ዩክሬን ዩተርን ወይ ድማ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣንጻር መንገዲ ክመርፁሉ ዝኽእሉ መድረኽ ኣትዮም ከም ዘለውን ምርጫ ከም ዘይብሎም ኢና ንነግር ዘለና ነዛ ዘረባ እዚኣ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተደጋጋሚ ገሊፅዋ ነይሩ ምክንያት ናይ ራሽያን ናይ ገለን ተጠቂምካ ንኤውሮጳ ሕብረት ወታደራዊ ዓቕምናቱ ንኔቶ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ንምህናፅ ክጥቀምሉ ከም ዝሓሰቡ ተዘሪቡ ነይሩ ንዑ ድማ ኢና ብቐጥታ ብዘይ ሕብእብእ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቲ ኩነታት ነዚ ናይ ራሽያ ተጠቂሞም ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ዕርቂ ትእውጅ ኣላ እቲ ዝቐለለ መንገዲ ንዓታቶም ይቕረታ ሓቲቶም ወይ እውን ዲፕሎማሲ ጀሚሮም ዋላ ይቕረታ ከይሓተቱ ዲፕሎማሲ ጀሚሮም ነቲ ኩነታት ከረጋግብዎን ናብ ሰላም ክመልስዎን እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ኤውሮጳ ኦልሬዲ ቱ ፋር ናብ ኩናትን ወረ ኩናትን ስለ ዝኸደት ነብሳ ኣሚና ነዚ ኩሉ ዝገበርዎ ተመሊሶም ምስ ራሽያ ተኣማሚኖም ክኸዱ ይክእሉ እዮም ዘይእመኑ ንሶም እዮም ራሽያ ኣይኮነን ዘይእመን ኣብ ዝዋን እዚ ንሶም እዮም ዘይእመኑ ምክንያቱ ንዓታቶም ኣብ ጉድጓድ ዘእተወት ኣሜሪካ ብዙሕ ኣርቲክልስ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ኤውሮጳ ክሳዕ ክንደይ ነብሶም ኣብ ሓደጋ ክወጥቁ ከም ዝተገበሩ but anyway twice broken treaties, namely the Minsk treaties over the issues in Ukraine, 2014, 2015. And he says that basically it is impossible to take Vladimir Putin at his word. He says Russia will be boosting its defenses, its army, its weaponry as it goes along. He said Russia has made this a world conflict by bringing in Iran, North Korea, and to an extent China in terms of the use of arms on the ground. And he said that Europe has the duty now to work together to create more security and to lend its support. كما دما راشا بينات سعرنا لا مبال سل دخبدهم زلو عقبت كوين سل سمعهم زلو انتي قبريهم زفتنو راشا بزحات حيلتات كالو تحجزوا خمزلو مسكالو تشاريخات قبرو زلا زبل ارجيومنت دما يتقميم لذي ايران تحجزالا كما دما سمين كوريا تحجزالا كما تشاينا بقالك كفالون تشاينا تحجزالا زغانتايو حفرتين عطاتهم 27 هاجرات تدمروا نيتو شباب 3 زخون هاجرات نراشا مخالسينن كان دزك ويا خلوا حفرت لزخون عطاتهم راشا كالو تحجزوا له زبل زربا كتقمنا يقدني معناته كلهم تعكبهم اوروبا يكون كالهم نحنت راشا مخالسينهم ما ترايدي كونس اولالتنا تبتكينا نساي زلوا امينا كبراشا وغينهم كريو خلوا زكال نغري بملوم كبابي كبر بعكسات 5 هاجرات قطر اكزاكتلي فلتوني بملوء حيلهم ن يوكرين حجزوا معهم فول مستعرف كم حلفنا بلوس تساتفوا نب 7-8 كده يبغوا خلقوني بملوء حيلهم هبتنا رامشتاين زبهال بلوكس نبرة ورح أو زراقة بس نبرة الأربع هاجرات الرقابان يرن بقى ما يمكن حجزان غلني يوكرين نابلا تلزي قليل كينات يكون الراشا سعر زلا الراشا كتفرهم كم زي دك أصلا يرتيناتهم كتبها الروم نبوريو زقبرون زخدون من قد سلاد فلت دلويو لذي منالبات لومي أي قبرون خانو and they know Putin تعلم سب كم زي فتوى وتعلمات كم زي فتوى لذي تعليمهم مثل زخانو it could be something else مزجزية calculated جيرو حدا جا خوردنا يزبل سقاتهم كلهم خليم بقيمت على الخاري وما بزنتاي باللو better and to invest faster together. From Paris to London to Brussels, we have shown that we are willing and able to step up our joint efforts and to coordinate effectively. Fact is that Europe is facing a clear and present danger, and this is why I presented the Rearm Europe plan today to the leaders, a plan to give Europe the military capability that it needs to face today's threats. It could mobilize up to 800 billion euros, and it is about taking more responsible on our shoulders for our own security. كم تري ود لهم بريزنت نايت كوميشن حجي فول ناي كوينات مراحل كوينالا يعني بوتين قد كلت عام 3 عامات قطبانات بملو اب كوينات زغيرو ناي كوينات بريزنت نابلات تلاقصل زنبر 3 عامات دحيرو دحيرا دما نسا قطبانا اوروبا بملو كاب ابسخف كنتات كله اكن دنعون محوايت غواي هجر ما مليسا زعبي باجت ناي تاغر
ኣብ ምክልኻል ከም ዝኸይድ ጌራቶላ ስለዚ ወገን ኤውሮጳ ኮሚሽን ፅርግያ ንምስራሕ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ገለመለ ንምትእትታው ኢንቨስትመንት ኢኮኖሚ ሓሳብ ዘሎ ኣፅዋርን ቦምባን ኣክቹሊ ሓድሽ ባንክ ቦምብ ባንክ ዝበሃል ክኸፍቱ ምዃኖም ኢሎም እቶም ኤውሮጳውያን ተቃውሞ የስምዓሉ እቲ ህዝቢ እዚ ኩሉ ገንዘብ ሲ ኣብ ታንክን ኣብ ቦምብን ኣብ ገለመለን ክጠፍእ ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳምነት ናይቲ መንግስቲ መሊሱ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና so this is interesting time ዘገርም ኩነታት እዩ that's why ድማ እቲ ኤውሮጳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቃውሞ ነጋጢም ነይሩ ናይ ሃንጋሪ ተቃውሞ ገይሩ ነይሩ ይበሃል because the urgency is real. Our very own Jack Parrock is at the summit. Tell us more about what's come out of this meeting. Well, essentially what we saw is this plan that Ursula von der Leyen put forward at the end earlier this week, called Rearm Europe, has essentially been approved. Now, the details are still a little bit vague, but this idea of raising 800 billion euros, 150 billion euros of it through EU's loans that the European Union institutions will take on, and the rest through sort of earmarking different funds, moving the money around, allowing countries to support their industries, leaving debt caps, etc. in different ways. ስለዚ እዚ እቲ ፕላን ኣቐድማ ኣቢላ ተዛሪባቶ ዝነበረት ንኤውሮጳ ንምዕጣቕ ደጊምካ ንምዕጣቕ ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ገንዘብ ክሳብ 150 ቢልዮን ዝኸውን ካብቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ኤውሮጳ ስለዚ እቲ ሴንትራል ባንክ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኢንስቲትዩሽንስ ስለ ዘለዎ ካብኡ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝተረፈ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ባጀት ናይቲ ሃገር ዘሎ ወይ ካብተን ውሽጣዊ ሃገራት ገንዘብ ካብን ናብን ካብ ገለ ቦታታት ወሲድካ ናብ ካልእ ሙቭ ምግባር ማለት እዩ ካብ ናይ ጥሮታ ድዩ ካብ ናይ ዌልፌር ድዩ ካብ ናይ ገለመለ ወሲድካ ናብ ምክልኻል ስዊች ብምግባር ክግበር ዝኽእል ስለዚ ሃገራት ሙለን ምክልኻል ናተን ንምሕያል ክጓየያን ኣብቲ ኢንዱስትሪ ናይ ምክልኻል ናተን ኢንቨስት ንክገብራ ዓብ ምትብባዕን ድፍኢትን ይግበረለን ከም ዘሎ ይዝርአ ዘሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ገንዘብ ናይ ባጀት ናታ ናብ ምክልኻል ገፃ ሽፍት ክትገብር ምዃና ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ተወሳኺ ዩሮፒያን ዩኒዮን እውን ዓብይ ደገፍን ቀዳምነትን ነዚ ናይ ምክልኻል ክገብርዎ ይደፍኦም ከም that appears to be approved. How it all really works out when it comes to it, we'll have to wait to be seen. But the leaders, all 27 of them, approved this Rearm Europe plan going forward. Now what happens is the institutions here in Brussels, they look into how they can operationalize this plan. The idea being that EU countries, instead of purchasing all of them buying exactly the same technology, all of the same military equipment, they can pull together, either buy it together or procure it together and use one another's. The idea is to make this more efficient, to make it quicker. ካብኡ ብምቕፃል ድማ እቲ ፕላን ዝግበር ዘሎ እቲ ኣፅዋር ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር በብወገኑ ሸሸሚቱ ገለመለ ዝገብር ብእኩብ ፕሮኪር ክገብሩ ስለዚ ጥረ ነገር ዲ ካልእ ነገር ክገዝኡ ከለዉ ብእኩብ ክግዝኣሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር እዩ እዚ ከዓ እቲ ብሎክ ኤውሮጳዊ ሕብረት መክሰብ ናቱ ወይ እውን ጥቕሚ ናቱ ከም ግሩፕ ድሕር ክገብር ኮይኑ ናይ ባርጌኒንግ ፓወር ወይ እውን ናይ ጅምላ ብሕሱር ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ስለዚ ብኤውሮጳ ደረጃ ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ዘለዉ ንኸምኡ ዕላማ እዩ ስለዚ በብውሕድ ክትገዝእ ከለካ ነገራት ክቡር እዩ ብብዝሕ ብሓደ ክትገዝእ ከለካ ግን ይሓስረልካ ስለዚ ከምኡ ብጅምላ ብእኩብ ብሓደ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ and ኤውሮጳ is complete ናይ ውግእ መንፈስን ናይ ውግእ ኣካይዳን ጥራይ እዩ ዓብሊልዎ ዘሎ ነቲ መርሕነት ዳርጋ 2025 ዝኾነ ይኹም ዛዕባ ቁጠባ ይኹን ካልእ ንሽተዮም ትዛረቡ ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት መንፈስ ናይ ኩናት ኩነታት እዩ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ግን ነዚ ኩናት ጠጠው ኣቢልና እስኪ ሓንሳብ እናሓወር ፈቲሕና ናብ ምዕባለና ንመለስ ክትብል እዩ ዝግባኣ ተመራሒት To Russia and Ukraine, General Keith Kellogg joins us now. General, I know there was an emergency meeting of European allies without us yesterday in response to our pause in weapons and our hold off on sharing intelligence. What do you think comes from that, and what's the U.S. stance about that? So ነዚ ቺፍ ኪት ኬሎግ ዝበሃል ስፔሻል ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ሕጂ ብዙ ነዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ የለን ይብሉ ነይሮም ብሓፈሻ ብዘይ በኣና ብዘይ ኣሜሪካ ፍሉይ ርክብ ይገብሩ ከም ዘለዉ እቶም መሓዙትና ኢና ንብሎም ብዘይ ኣሜሪካ ፍሉይ ናይ ኤመርጀንሲ ርክባት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ውፅእ ድሕርቲ ንሕና ወታደራውን ስለያውን ሓበሬታ ጠጠው ምስ ኣበልና ዝገብርዎ ዘሎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝኸብታይ ፅልዋ ከልዎ ክእል Yeah, Brian, thanks for having me this morning. It's good to be with you. Look, this goes back to what President Trump has said all along. That to start with, and he's absolutely right, this war would not have started
if he was president of the United States. But he's been looking at this for a long time. This isn't something he just came into on the 20th of January when he was inaugurated. He's been thinking about it, working about it. I mean, I remember him being on the campaign trail a year ago when we actually talked about it when we went into Iowa. And look, he's basically said, look, this war is an endless war right now. It's in almost a stalemate condition, and this war's got to stop. What you're looking at, the levels of destruction is horrific. It's World War II level of destruction. And the president sees that, and he said consistently that he wants the war to stop. دونالد ترامب ዝገብሮ ዘሎ ንማንም ሰብ ክሓድሽ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ዓመት ሙሉእ ነቶም ህዝቢ ኣሜሪካ ክጉስጉስ ከሎ ነዚ ኩናት ጠጠው ኮምፕሌት ዝብል ነይሩ ብኸመይ ጠጠው ከብሎ ማስ ኣምላኽ ኮይኑ ጠጠው በል ምስ በለቱ ኩናት ጠጠው ክብል ጠጠው ከብሎ ተኮይኑ ስጉምትታት ክወስድ እዩ እቶም ጠጠው ንምባል ኣብ ቁፅፅሩ ዝኾኑ ንሱ ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ድማ ኣፅዋር መሃብ ጠጠው ምባል ንዩክሬን ድማ ንዩክሬን ንሱ ዝሕግዞ እንተሎ ንስምምዕ ሰላም ክትጠጠው ክትብል ኣለካ ድልው ክትከውን ኣለካ መባል እዩ ዝኽእል እምበር ሕጂ ካልእ ኣፅዋራት ንራሻ ብኡ ኣንበርኪኹ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ከገድደሉ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብለ ኢሉ ጎስጊሱ ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ መሪፅዎ ስለዚ ዝወሰድ ዘሎ ስጉምቲ ልክዕ ግልፅነት ብዘለዎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንኽመርፆ ሕራይ ዝበልዎ ነጥቢ እዩ ኣጀንዳ ዝነበሮ እዩ ንዑ ዝፍፅም ዘሎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝተቐየረ ነገር የለን ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ድማ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ንኸብሎ ዓቕሚ ዘለዎ ኩነታት ኮይኑ ዝረኣዩ ዘሎ ብጀካ ንዩክሬን ዝህቦ ዘሎ ሓገዝ ጠጠው ኣቢሉ ለቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ ኣበይ ኣለካ ፀብለልትነት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ፀብለልትነት የብሉ ምክንያቱ ቅድሚ ዝነበረ ምምሕዳር ኩሉ ኣፅዋራትን ገንዘብን ኩሉ ክወሃብ ዝኽእል ንዩክሬን ሂብዋ እዩ ውፅኢት ድማ የምፅእ ስለዚ ዝኾነ ነገር ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን እቲ እውን ኮ ፀብለልትነት ዘለዎ ወይ ለቨሬጅ ኣብ ልዕሊ ዘለንስኪን ዩክሬንን ኤውሮፓን እዩ ዘለዎ ነዚኣቶም ክደቁስ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብኣቶም ፀብለልትነት ስለ ዘለዎ ቡ ገይሩ ድማ ምስ ፑቲን እንካን ሃባን ኢሉ ነቲ ኩነታት ክዓፅዎ ይኽእል calculation. And the killing. He's been very, very good at that. And when he looks at the Europeans, he's trying to bring them along the same way, saying, look, you've got to come to some type of negotiated solution to this. This war is not going to be decided on the battlefield. It's just not. Because both sides are dug in, they're entrenched, and the president sees diplomacy, and he's very good at this, on coming to a solution. ስለዚ ኩናት እዚ ብውግእ ኣብ ዓውደ ኩናት ክውዳእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እቲ ደረጃ ሞት ዘሎ ድማ ካብ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ሞት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ኤውሮፓ ኩናት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝኸፈ ኩናት ናይ ዓለምና ኣብ ኤውሮፓ እዩ ዝግበር እዚኣ ክትዝክሩ ኣለኩም ናይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕጂ እውን ኣብ ዩክሬን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ዝኸፈ መልክዕ ናይ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ጉድ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣጀንዳ ናቱ ከተግብር ይጓየ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እንቅፋት ዝኾነ ዘሎ ድማ ዘለንስኪ ከምኡ ድማ ኤውሮፓ ሕብረት እዩ And look what he's done in the last 40 days. I mean, he's had Steve Witkoff talking to Putin in Moscow. You know, I've been to Kyiv talking to Zelensky. He's got an all-star team. When you look at Bessent from Treasury, and you look at Steve Witkoff, the special negotiator working with Russia. When you look at Letnick, you look at Mike Waltz. It's an all-star team that's got a full court press on trying to bring this to a resolution. And he's trying to bring the Europeans along with him. So we know the deal. If you don't do it, you don't do it. Right. So, General, we know that it looks like they're ready to. ኣጀንታዩ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ኩሉ ዝከኣሎ ፃዕሪ ተበግሶን ይገብር ከም ዘሎ ብዙሓት ልኡኻት ናቱ ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ራሽያን ኣብ ኤውሮፓን ርክባት ይገብሩ ከም ዘለዉ ይፀቅሰን እዩ okay the minerals deal as it looks I don't know if they need to see each other face to face they could do a docu-sign we do that every day and then we get to it now besides Russia talking to Witkoff and saying to President Trump personally they're ready for peace, where is any Russian give? When can we see if Russia is actually going to do something substantial, any type of confidence building on their end? Because yesterday they're still bombing cities and hospitals. Well, you know, Ryan, this is a... So, نحن بوغن دونالد ترامب بوغن أمريكا بزح تبقسوتات ناي سلام كجبر كم زلو نيوكرين سقط نجبر لنا نجبر لنا راشا نسلام كم تدل زلا ዝኾነ ይኹን ምልክት ሪያላ ኣብነት ብዙሕ ቦምባታትን ኣፅዋራታን ኣብ ዩክሬን ተፍስስ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ወል እቲ ጋዜጠኛ ንባዕሉ ዝንቡዕ ሕቶዩ ዝሓቲ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ጠጠው ኣይበለን ተቐንዲ ጉያ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል እዩ ኩናት ጠጠው ክሳብ ዘይበለ ራሻ ኢዳ ሒዛ ጠጠው ትብለሉ ምክንያት የለን ስለዚ መጀመርያ እቲ ስምምዕ ነቲ ኩናት ጠጠው ንምባል እውን ክኸውን ክኽእል ኣሎ ግዝያዊ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ራሻ ከም ዘይትደሊ ዘላ ድማ ኣትሪራ እያ ትነግር ዘላ ንሓዋር ፍታሕ እያ ትደሊ ዘላ ሳ war. This is the reason why President Trump wants to stop. You know, war's not pristine, and that's where President Trump really sees that, and he sees the horrific casualties and the damage to the cities. And he made that comment earlier when last Friday when he talked about the damage to the cities. Look at Mariupol, a major city absolutely destroyed. I've been inside Izium, which was a city of. So, بحفشة إذن ريو زلنا بوغن أوروبا دونالد ترامب يتعلمون كم زلوا حنت هنرمو
The news has been dominated by Ukraine and the impact of what appears to be shifting US policy with regard to NATO and also European security. And that leaves two big questions from my perspective, looking at through a military lens. The first one is that what will this Brussels summit where European leaders are meeting, what impact will that have on European militaries? Well, it's pretty clear that President Trump is trying to force President Zelensky into going to the negotiating table. By cutting military aid, by cutting intelligence, he's making life extremely difficult. And the hope there is that President Putin will also meet Zelensky at the negotiating table. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ብፍላይ ብሚድያ ናይ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ደይመደይላ ንዩክሬን ኢዱን እግሩን ተኣስሩ ከም ዘላ ኣብቲ ዓውደ ኩናት እዚ ከዓ ናብቲ ጣውላ ንምምፃእ ንዩክሬን ፀቕጢ ንምግባር ትኽተሎ ዘላ ታክቲክ ምዃኑ ይርዶም ኣለው ሕጂ ኤውሮጳ ምናልባት ምስ ኣሜሪካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዕርቑ ኣይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ሶፋር ክሳብ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ብኩሉ መንገዲ ይዝሃርማ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሪስፔክት ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዘይብሉ ድማ ፈሊጥና ኣለና ንከባቢ ልዕሊ 4 መዓልታት ገይሩሎ ልዕሊ እውን ኮይኑ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ልኡኽ ናይቲ ኮሚሽን ኣይረኸበን ኣሎ ስለዚ ምስቲ ኮሚሽን ዝኾነ ይኹን ርክብ ክህልዎ ከም ዘይደሊ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዝረኽቦም ዘሎ መራሕቲ ናይ ፈረንሳ ናይ እንግሊዝ ናይ ካልኦት ሃገራት ይረክብ ኣሎ እዩ ነቲ ኮሚሽን ልዕሊ ኩሉ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ኮይኑ ነቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ናቱ ትኹን ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ትኹን ክልቲአን ክረኽበን ኣይደልን እዩ ዘሎ ዝኾነ ምምሕዳር ናቱ ድማ ክረኽበን ኣይከኣለን ኣሎ ኮርስ ኣብ ሚኒክ ንእሽተይ ተረኺቦም ነይሮም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ብሎክ ዝፍጠር ዘሎ ጋግ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና The problem is, if Putin actually decides he doesn't want to negotiate, Trump's actions will have actually damaged Ukraine, made Ukraine more vulnerable, and therefore Europe more vulnerable. And that is certainly alarming European leaders. The first step to address that is you've got to get political commitment to spend more money on defence. And that's why we're seeing Ursula von der Leyen making some huge commitments in terms of money. The big challenge, of course, though, even if you have lots of money, you can't go to a supermarket and stock yourself with weapons. The defence industrial base of Europe has atrophied over the years, and it will take several years before that is able to meet the demand. European countries will እንታይ ዝብል ዘሎ ንዩክሬን በዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ኣብ ዝደኸመ ኩነታት የብፅሓ ከም ዘሎን ስለዚ ከም ገለ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ኣይሰማምዐን ኣብቲ ኔጎሲዬሽን እንድሕሪ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ለቨሬጅ ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንዩክሬን ኣዳኺምዋ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶምን ዶናልድ ትራምፕን ዓበ ፍልልይ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ይኣምን ካብዚኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዘገርም እዩ እቲ ክወሓጠሎም ዘይከኣለ ዘሎ ነገር እዩ ንፑቲን ይዝኣምን ካብዚኦም ንላዕሊ ፑቲን ክገብሮ ነቲ ኩናት እቶ ኮምፕሌንት ኢሉ ኣሚንዎ ኣሎ ኣይ ትረስት ዳት ጋይ ኢሉ ከመይ ጌርካ ተኣምኖ ሓሳዊ እዩ ሌባ እዩ ገለ ይብልዎ ኣሎ ንስኻትኩም ኢኹም ለያብን ሓሰውትን ከዓ ይብሎም ኣሎ እሱ ብተግባር ማለት እዩ ብቃልኹም ተዘይበሎም ብተግባር ስለዚ ንፑቲን ከም ዝኣምኖ ምስ ፑቲን ዲል ክገብር ከም ዝኽእል ድማ ይርድኦ ኣሎ and we will see ፑቲን ድማ ብዶናልድ ትራምፕ ክላገፅ ኣይክእልን እዩ he knows that he knows very well ዶናልድ ትራምፕ decisive ዓበ ውሳነ ክወስን ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ፑቲን ክላገፅ ኣይክእልን በዚ that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ክውድኦ ምስ ራሻ ፅቡቅ ስምምዕ ክገብር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ብዙሕ ቴዎሪታት ይነፍስ ኣሎ እዚኣ እስክስምዖ As a crucial lifeline to Kyiv, of course, in its fight against Russia's invasion, billions of dollars worth of equipment, either en route or on order, will no longer be delivered. The U.S. government's decision to suspend intelligence sharing for Ukraine as well is also a major blow. Let's have a closer look. ጅንታዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ውሳነ ኣብ ዩክሬንን ኣብ ኤውሮጳን ዝፈጥሮ ዘሎ It is perhaps the biggest blow yet to Ukraine's war effort. The United States CIA director confirming it has cut off US intelligence sharing to Ukraine, depriving its frontline forces of key information in its fight against Russia. Western allies, including the UK, have been banned from sharing Washington's knowledge, further limiting US support alongside pausing its military aid to Kyiv. Previous lifelines from its biggest military backer, the US ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣገዳሲ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ኣብቲ ኩናት እቲ ስለዚ ዋላ ብቁፅሪ ኤውሮጳ ክንዶም ንበፅሕ ኢና እንተበሉ ኣብቲ ኩናት ዘበርክትዎ ደረጃ ኣፅዋርን ርቀትን ቴክኖሎጅን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሓደ ይኮኑ ተረዲኦምሎም ኣሜሪካ ሶፊስቲኬትድ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ኣፅዋር ዘለዋ ስለያዊ መርበባ ዘለዋ ሳተላይት ዘለዋ ኩሉ ነገር ዘለዋ ሃገር እያ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ እንተተፀጊዑ ጥራዩ ሓያል ዝመስል በይኑ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ መዓት ብኮታት እዩ ዘሎ መዓት እዚ ዩክሬን ካ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ ኤውሮጳ ወረቐት ገንዘብ ክንዲዚ ቢልዮን ክብሉ ክእሉ እዮም ግን እቲ ቢልዮን ኣብ ኩናት ወረቐት ኣይኮንካ እንትጥቀም
حصين خاتتكم أصواري خاتتكم تأصوار دماء أمريكا أهبن يندحريلاك تزاقم زلونا عالمنا خميو جنزب سلزلكات راي أصوار تجز مارة يكون هجرات أي شيء تاني يقولها خلاء أصوار تعمل كفيديو that's why أوروبا مسقول جنزبو أبصقون يكون بوتا كركبون زيكل زلو بحفشة التنريو زلنا كنا تعدما كبيت مدرخ تبتحكم زلو نما جنزاب زعكليو نحن دمانا تكون تاتنا رانا update كنا بكون كفتنينا this is beyond na Ukraine and Russia كاب مونغ Ukraine Russia وصايز كنا تنريو زلنا أرجع يوكرين نشتي تسعتاي يخوين زلبزي بعبيو أتي أمونغ أوروبان أمريكان زنا بركونتات فرسين كأنون ريالنا زدما يا نسوك كفسب أستوعيلو كريون تنقلون زلو كونتات مهانو أما جنزاب يدلي كم وتر إحنا دما أقد دسز بالنا حبريتا نباخمنا مثالنا لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار كتحجزونا دما كم وتر سويدنا يوم إحنا بعاقمنا خنصرنا فتنا لنا صوتكم دما حجزوا أنا لو مارس سمزياك بزياك يرخدي أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كال كورنا عالم يتفشون بانكرابت يخوننا له سلزي جنزبنا أب حدا بانك زي كنا أبستفل عليه بانكتات كان السجاجرو يمحسنكم كالاي جنزبك أب بانك ولا بزح جبر دامبر أو كف بمبال تقمية بلون سلزي أبستفل عليه أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعد وركون إنفستهم جبرو كن كلالنا diversification سلزد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغير خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كنفلتو كن بقاس لنا بزح عدلات دما كفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الكورسات لنا بليز تتقاملوا وتسيد كم سالكم دمايو thank you very much